Uri speaker habwachiruhura Boda Boda Association Tumusime Godwin ashabira bebembezi kureka kugumana bakosa ba Boda Boda kore mirimo yabo y'ubururu bitu bakitunga buzubu bakabuza mesho aberembezi utumanya mu bakama bitu abavuje ba Boda Boda konka nabalimba shabiki muri abashija muri abakazi turya abashija turya abakazi kumurabe mutukozesa aharengurumu mutukose kumanya ngo tujya abantu kimwe mwaba no mwisimba mwaba muri no mutukozesa no mutushabaka rukumukatushaba umanye ngo mukashaba abantu mukashabanyamisho Chairman Omusyabi Mukama Francis ayihanangiriza yembeze okureka gumana bakosa ba Boda Boda nkamandazi mu bwire bw'ubururu namwanga kugambira abantu amasomo then akasesa tukatandika kwese mwene unaninya sengereza andike wandike akumbe cyabusakireke hona rebo cyose mwawe arabire botari mpe cyabusa hona rebo kazwenje arabire hati ni member parliament ni mwinamera hona rebo Jovanis ni mwinamera cyama yesusu y'abantu barundi munongo umwami samutari moto y'abantu barundi munongo ababuruzi y'abantu barundi munongo twine nziro twine wandi bata twine ki twine biragiro baransi y'umuntu no kimugarura Obirori umjenyi mukuru Jotham Taremwa asimira program ya president wihanga okuba yamba okutahentebeza hansi ni nyongero kumusiba abo kubebyo na urusinge bwabo ruho kandi government bikirize ba LC1s abarya harwi hanga ryo na muri Africa ningo muri Europe ningo muri America eri nakakiko muri LC1 dama sumuga kayija mugende muze kugugoringa karo ejo program ya president weka president Ogwa yongere asima n'aba Boda Boda hamwe na chairman w'entebe ya kashatu ahabwa Kayanja sub county aho yanangireze buri umwe ho kumanya umurimo gwashemerere gukora engiri yanyu yarengire ningibuga noku Nyenda kubasima mnongo numwebare mnongo Nyenda kusima Robert chairman wakayanja Nuwe chairman nyunganira na ngariba nanganize by'akayanja Jotham ashabira ba Boda Boda kwatanisa ho koro mateko mbwire bw'ubururu buho kwiharentaro Boda Boda okwekora mutimu ya leadership Nyenda kubasima mnongo Haza nyenda kubashaba ngumkwatana kakoba kenya Ashkuru murebe mwagendero mu mateka mwakoro mu mateka Osi ahabwa Kaguta police station Tweside Davis ashabira ba Boda Boda gumana bakorese biragiro byenguto kuronje bakareka kora habwa polisi imberangiriza ibintu bakohereza abamogu abatugende mu bijwari nibyambimwe amwe n'umwegorana helmet n'umuzegura polisi yo ninza umuchapa nimbasa kwa mu bushije mbero bushije nabwanyuma bya Mukama Francis akwatiwe bukwato bya office hokore mirimo no gukora terebiragiro bya government gasha kwa Canary Mensa aha wa Sky TV hagenshonga umurikiro